wanyemerera ukaramburira umwami wawe ibiganza. Hanyuma twese dufatanye tuvuge ngo gushikamije umutima. Amajwi yanyu yumvikana imbere y'umwami. Anyemerera abicaye n'abahagaze tukongera tukarambura ibiganza tugasubiramo ugushikamije. Ushikamije twese hamwe n'abaririmbyi dufatanye ugushikamijeho kamije umurima hazaza amahoro y'ibirenge ntabwo bishobora kunyeganyeza, ntabwo bishobora gusigara. Haleluya, haleluya. Hey, ugushikamijeho umutima we hasaba amahoro, hasaba amahoro, hasaba amahoro, hasaba amahoro y'ibirenge. Hallelujah, 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 hallelujah. Kongera tuzamura amajwi yacu. Ugushikamijeho. Hallelujah, ugushikamijeho umutima we. No mu bibazo hazaba amahoro. Shimwa Yesu. Imana ushimwe. Wabumbura akanwa kawe ukavugana n'Imana yawe. Waba urimo kunyura mu bihe bikugoye, gira icyo ubwira Imana muri uyu mugoroba. Amajwi yacu ugushikamijeho. Hazaba amahoro, amajwi atuje cyane. Ugushikamijeho
Imana yawe amashyi menshi. Murimo mufata note ya Sol. Indirimbo igira ubuhamya. Nabizi abantu bari hano abenshi n'ababyeyi n'abatarabyara n'abana mu rugo, babaye abana mu rugo bavutsemo. Igihe twabyaye umwana wacu w'imfura, sinari nzi ko hari ikindi kintu nokunda kurenza umwana, kandi ndabizi ko nawe uri umubyeyi ukunda umwana. Ariko naje gusanga Kristo arenze abana. Hallelujah! Kristo twizeye arenze abana. Imana imaze kumutwara umwana wacu, nibwiye indirimbo yamanutse. Ivuga ko umuntu woshikamiza umutima we ku Mana nubwo yaba arimo kunyura mu bihe bikomeye, ntabwo ashobora kunyeganyega. Mwacuranze mwagize neza kwicuranga, ariko siri mu mutima. Mukomeze nyine muri iyo note, nta kibazo, siri mu mutima. Hallelujah. Numvise ko umunezero umanuka mu mutima. Hallelujah. Hallelujah. Himbazwe Yesu. Nubwo wambaye ubushwambagara, Yesu yaguhindurira umwenda, yakwambika umwenda w'igitare, nta na kimwe. Shima Yesu. Ahindura umubabaro, akawugira ibyishimo byuzuye, ibyishimo bisa na kimwe kimunanira. Nubwo wambaye ubushwambagara, wambaye ubushwambagara, twaramburira Yesu ibiganza tugasubiramo gutyo. Kimunanira. Tuvuga niwe uhindura amateka Yesu, niwe uhindura amateka. Waririye inyuma umushumba kamwami, nta kimwe kimunanira. Niwe wimura abatware, akimika abandi mu gihe cye.
tumaze imyaka 3 n'amezi 5 dutegereje ko Imana yongera kutugirira neza, ariko Imana niyo yambere. Abantu bakiri abasore bari ahandi bobyumva, muzi urugo rwigeze kuba nk'umwana, mwarangiza umwana akagenda, noneho mugasigara muri babiri gutya, jye na madamu. Iminsi myinshi mu ijoro ntitwamaze turya, habe no ku manywa keza umuntu akarya iyo yagiye. Twaza twinjira mu nzu twembi tugasanga ibyo kurya biri ku meza, ariko tukananirwa kwicara nje nawe ngo twicare ko turarya ariko yasagira neza. Hallelujah! Sawa sawa! Amaze Yesu hari akaririmbo kamwe natekereza abavandimwe ntibakazi, ariko karavuga ngo izi gusubiza, izi guhoza amarira mu gihe cyayo, izi gusubiza amarira yawe, nayira yashoboye mu gihe cyayo, izi gusubiza. Hallelujah! Imyaka 3 dutegereje turebana, twarabuze igisubizo. Imana ni igitangaza. Bukeye iradushumbusha, ngo imare kudushumbusha, tukiri aho turimo tunezezwa n'umugisha Imana itanze, irongere idukubita ubundi mugisha. Tukiri aho nanone dutangaye ngo si uko Imana itwebwe yibutse, irongere idukubita ubundi. Noneho ikintu cyantangaje, abana bacu dufite 3, Bishop Apotre wahangaha iwe ntatuzi cyane. Abana bacu 3 dufite bose twababyaye mu myaka 3, kandi uwa mbere ejo bundi yagize anniversaire y'imyaka 4, noneho uwundi mutoya dufite nawe yari yamaze kera kugira iy'umwaka. Imyaka 3 yo kujwigira, yo gusenga, y'amarira, Imana yatwihoreye bije gusubiza mu yindi myaka 3 ibitangaza bitatu. Ramburira umwami wacu ibiganza. Hallelujah! 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 Tumaze gusubizwa rero nibwo twahise turirimba ya ndirimbo mwari mwakoze papa. Imana ibaha umugisha. Twagiye. Ngwino hano mama, ngwino hano. Ngiye kumwifashisha araririmbaho madamu azaririmbaga nubwo atari madamu, ni mushiki wanje muri Kristo Yesu. Ninje waundi Yego wahoraga imbere yawe, dusuye amarira. arasubiramo afite ijwi ryiza. Ninje waundi wahoraga imbere yawe, Sawa. dusuye amarira. Abagabo twese, wowe wanguye w'isoni, wowe wanguye w'isoni, wumvise abagabo twese mu gihe gikwiriye. Shima Yesu. Yesu arakora, Yesu arakora, nukuri arakora, arakora, nukutarasubizwa, utarasubizwa, uza kuko umutima. Yesu arakora, Yesu arakora.
utarasubizwa uko twebwega ko turakubwira wowe atuye we ni mukuru aruta itangiriro nubwo ibihe byahinduka ntabwo bishobora kumukora twese Yesu arakora kuri arakora nubwo utarasubizwa atuye we aruta itangiriro nubwo ibihe byahinduka haya 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 cha 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 Jesus! ukomere Yesu amashyi menshi turagaruka